malah penpau di kubur meneh. Maka disyakat aja jo kesan itu kan pakai presiden kesan itu. Boleh lalu ke mengirim bagi pengekam bagi diam-diam. Ia tak bagi kulit di menuju pengekam diam-diam. Aman kita bagi diam-diam. Ia ni ia kita kesan itu kepada diam-diam kepada nak hikmat. Jangan dikejengnya tak bak cengki. Kejengkat aja jengki pulit. Ia bak dan bok dakhar berkamju uruk ia kita je kesan itu. Ia kebalap hak. Syau presiden barang bak lu jeng keseng kapan pau baki pulit ke lakot hajar riu halau ka kendon sispa new huai stroke laifusau jeng ka Indian Penal Code kini ka jeng khot hajar yau presiden jeng keseng itu kalong bagi dia menon mi sepa thanat bat kim dei setiaban pep akan dia jeng syakot hajar ke jongki pulit ke lapan pau akan dia cici bagi jeng ka dau ka babiang man pelong ke jeng tokit ia kita khot je keseng itu. Badin makadaw gelap hawan yaki. Hakati kesengi kata mentang kesengi. Kabadi ke sautarik jong nailur kesenam arajar arpulai. Kini ke semuan kala maham luparu ia kita khot je keseng itu. Bakim di ban lesu kini diki kambi anya dia nebut. Nanti kita banyak trailang buat ubah jeng toket jeng ki pulit. Nanti susu kala angru. Bakim di ban penjat dan di ban penjat klia ia kini ki evidence dan di jeng lap. Nakaliang jongki pulit. Ada jawab ke itu. Kamdai sekali ke jenis syakar rajer lah ni kapan kenya ketika kendon. Kila aban syakam kat kem ke section software a. Apa berkat live. Bat sau jong kasih RPC. Ke section sismaknya huai jong ke IPC ke keren sepang ke riam ke baik. Kamju ke jeng rak kini kinong muna. Dak kira pat ba. Jengkat ke jeng temu ke basni ke jongki.